kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu mainan yuk. Kita cari mainannya. Wih, ada Pop It SpongeBob teman-teman. Pop It SpongeBob. Kita taruh sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Ada pistol. Ada pistol teman-teman. Kita kumpulin sini ya teman-teman. Kita cari yuk. Kita cari. Pop It lagi. Pop It putri salju teman-teman. Wih, lucu sekali. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi. Ada bebek teman-teman bersama anak-anaknya. Wih, jatuh. Bunyi teman-teman bebeknya. Kita taruh lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Cari ya. Wih, ada boneka Pikachu teman-teman. Widih, boneka Pikachu. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Kita kumpulin sini ya. Kita cari lagi. Di mana ini? Ada Pop It Hello Kitty, teman-teman. Pop It Hello Kitty. Kita kumpulin sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Di mana ini ya? Wih, ada boneka Squid Game teman-teman. Wih, boneka Squid Game teman-teman. Kita kumpulin sini lagi ya. Wih, banyak teman-teman. Yaudah, udah dulu ya teman-teman ya. Dah.